Mwongeye kwirirwa abakunzi bacu ba Iwacu Bikorete TV, turabashuhuje. Kuri uyu munsi rero turacyakomeza kwiga akamaro k'icyatsi bita umutanzaniya. Umutanzaniya ni umuti ukunze kuvura cyane kandi mu buryo bw'umwihariko. Uyu mutanzaniya orojinari, iyo ufashe kano kababi warangiza ukakavunaho ukagahekenya kararura, ariko umutanzaniya pirate ntikarura. Rero iyi mitanzaniya mujye mwitandukanya kuko imiti yayo igiye itandukanye. Urabona nk'ahangaha turi ukino n'uwo twateye nyine mu buryo bwo twivura, cyangwa ukeneye umuti nawe akaza akisoromeraho. Umutanzaniya akenshi imizi yawo n'indabo nayo ni umuti ukomeye. Noneho ku bantu bakunda kurwara amavi cyane, ibintu bikaba mbese ukumva ivi ryawe riraguhekenya cyane, bikazamuka bigafata n'umugongo. Abantu benshi bakwita ngo ni imitsi cyangwa ngo nicyo bita umukwege. Mujye mwitandukanya imitsi n'imikwege, sibyo? Rero uyu mutanzaniya uko wawukoresha mu buzima busanzwe, uragenda ukawusekura ukawuvanga n'ikibonobono, noneho n'imbatabata ukajya ukandisha hantu hawe haba cya kibazo wumva bigenda bikurya. Iyo bitihuta hari undi muti nawe tukurangira. Hari ukuntu rero uba ushobora kuba uri mu rugo iwawe cyangwa aho utuye, ariko bakagira ibintu bagutega nko mu nzira, biriya biti biryano, biriya ngo bita ngo ni ibihato, ukandagira ukumva munsi y'ikirenge cyawe harimo ibintu bijombajomba, cyangwa nk'ibyo ngibyo ukumva ikintu kirazamuka neza kikazenguruka umubiri wose kigenda gitondagira. Rero iyo ushaka kumenya ibintu bagiye bataba mu rugo rwawe ukuntu bigenza, hari udusimba dukunda kuba ahantu nko mu rutare cyangwa ahantu hari igiti kinini, ariko aho hantu hakaba nta mvura ihagwa. Habamo utuntu tw'udusimba rero dutoya batwita udusununu. Turiya dusimba duhora dutimbye. Ukuntu bigenza rero, ushobora gufata imizi y'imitanzaniya ugafata n'ubwo butaka bw'aho ngaho. Barubangiwe. Ariko noneho warangiza hari akandi kantu gatoya ukoresha, warangiza ugatera mu rugo. Iyo uteye mu rugo, bya bintu ahantu biri ubona nawe bitangiye kujya bitimbye. Noneho ugafata isuka yawe warangiza ukabikuramo. Uwo muti ndugu yangu urakora nta mikino ugira. Rero umutanzaniya akandi kamaro kawo, iyo urwara mu nda cyane ariko ukituma ibintu bijyanye n'amahurunguru, cyangwa ukanywa ibintu bijyanye n'ifuro cyane, uyu mutanzaniya wagufasha muri ubwo buryo mu kwivura muri izo ndwara. Umutanzaniya tuzi ku buryo uvura umutwe cyangwa no kuruka cyane ku bidakira, ariko ku mutanzaniya ku bantu bakunda kurwara inkorora idakira, inkorora wagiye kwisuzumisha bakuburamo igituntu, bakuburamo n'izindi ndwara. Ukuntu rero wawukoresha, uragenda ugafata iyi mizi y'imitanzaniya, ugashaka n'umuzi igikakarubamba, aloe vera, ukabiteka ukanywa agace k'akayiko kamwe mu gitondo, buri gitondo nturenza iminsi 3. Indwara iyo ari yose kubamo ivamo. Undi mumaro rero ukomeye muri uyu muti ku bagabo bagira intege nke, uwuvanga n'icyo bita umuboro. Iyi miti izagufasha muri ubwo buzima
muba murimo. Murakoze cyane rero turabakunda, Imana ibarinde kandi bagure muri byose turi kumwe.